utane ki jolo tega telebirang malam pe umurutta yarga mapunco umurutta oh malam pe ini burane meloki mapunco ini burane kira-kira meloki malam pe meloki mapunco nah sustas nah moti di meloto malam pe fakutanatu selanjutnya kira-kira tiga tafite malam pe umuru tiga aga isukna tapi maponco umuruna miga isukna nah sustas ya goting ang kapilihan malam pe na malisa-lisa ina tuwala oleh karenanya Bapak Ibu na Pak Guru kinai bita maka si kanjak-kanjak na hairun nasi si kanjak-kanjak na rupa tahu mantola umuruhu malampi umuruna wahasuna umuruhu ya natu nafate na paliseri umuruna na sabab maka siliang risese na puang Allah subhanahu wa ta'ala digaga gunana malampi umuruna dia na malisa matponca umuru na kya malisa isena yakin dan pada musti salamaki oleh karenanya Bapak Ibu sekarang tomo-tomo yang sudah berumur 40, 50, 60 taliseri umurutta Bapak Ibu taliseri umurutta dangkan makyang kei dangkan na iru matu umuru makyang kei risesena kuangi karena mati riaso min rimunrin na pang Allah subhanahu wa ta'ala makri nabita la tazulu karama abdi yaumal qiyamah de na kedo ajena anapona adam gang karitane riaso rimunrin na pang Allah subhanahu wa ta'ala aka pakutanana makat an umrihi fima afna sampai umuruna bapak sia-sia kiritanai 60 tahun kira-kira saga tafake makasiwiya saga tafake anu salah dan karena mati riasuri mundina inilah yang akan kita hadapkan mudah-mudahan lisuki ripa masina puange tigau angkana husnul khotimah capakna aga betuan angkai mate rilalenna lalenna agamana Allah subhanahu wa ta'ala